Kata akan lalu perundang maka datuk Islam pakar kodono pokok mujur dapat lagi malam dapat tulak malam teri mujur tertulak terus cukup kau. Bala kini peran jauh belayang peran daki untuk kan cari rumah korban orang datang masuk orang itu katur kelewar yang ke sebuah kesabi dan datuk itu dapat Islam pakar kodono pokok. Yo tak datuk nak terbi salam tu. Bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.